Poštovani, ajde. Poštovani prijatelji, dobro doći Na moju. I službu i Hrvatske vere. Dobroveče, dame i gospodo, cijenjeni prijatelji, dobrodošli i večeras u prostorije Gradskog muzeja u Bečeju. Neizmjerna mi je čast što smo se večeras okupili da ispratimo promociju jedne vrlo interesantne knjige, tačnije dnevnika našeg istaknutog, mogu slobodno reći prijatelja naše kuće, istaknutog i cenjenog umetnika Milivoja Mirića i izložbu fotografija slika koje je on naslikao za vreme boravka u dalekom Dallasu, o čemu ova knjiga Oktobar u Dallasu i govori. Ja ću biti toliko slobodan da kažem da je porodica Mirić, zajedno i sa Milicom, Milivojem i svim njenim članima, pa da, prijatelji naše kuće i jedna divna familija koja je ceo svoj život posvetila umetnosti, što likovnoj, što poeziji, što vajarstvu i definitivno su ostavili neizbristiv trag u istoriji naše opštine. I pored brojnih, izložbi koji su pravili u našem Bečeju, došlo je na red da i u našem muzeju napravimo, upravo promociju Milivojevog dnevnika, te 3 nedelje koliko je proveo u Dallasu davne 1982. godine. Šta reći o Milivoju? Milivoj je čovek neiscrpne snage životne koji više od 50 godina neumorno radi i privređuje u kulturnom smislu. Iza sebe ima nekoliko stotina izložbi. 333. Eto, jedan lepo broj, 333 izložbe i ne znam koliko učešća na raznim umetničkim kolonijama. Samo u muzeju je sigurno napravio 10-ak izložbi u prošlosti, a da kažem, njegovo ime se čulo od Amerike, znači Dallasa, Michigana, do Japana, po Evropi, naravno, iz Mađarskoj, Holandiji, Nemačkoj, Austriji i naravno na prostor jugoistočne Evrope, odnosno Republika bivše Jugoslavije. Ja ne bih mnogo dužio, pošto imamo bogat program večeras, mogu samo da kažem da sam knjigu dobio pre neki dan od poštovane Milice i da sam već 1/3 pročitao. Znači, knjiga je pisana jednim jako lepim stilom, laka je za čitanje, interesantna, ima tu raznih dogodovština koje je Milivoj tu onako opisao, a koje je kasnije uz pomoć svoje Milice pretočio u ovaj roman. Preporučujem svima da ovu knjigu u nekom trenutku pročitaju, zato što će saznati kako je to otići od svojih najbližih, otići u, da kažem, daleki svet, predstavljati svoju zemlju, svoj narod, svoj, naravno, umetnički opus i kako je to ponovo zagledati najbliže na povratku na kućni prag. Ja se još naput zahvaljujem što ste stvarno u velikom broju došli večeras da podržite naše drage goste i nadam se da ćete uživati u svemu što imate večeras priliku da čujete. Hvala vam. Pored svega toga što je gospodin Karapandžić rekao o Milivoju, ja sam zapisala neke redove i neke stranice u njegovom stvaralaštvu, a pisala sam ih recimo noću između 3. i 4. septembra 2010. Knjiga je stajala u štampariji od tada do sada. I vreme je bilo da je ugledamo
sa mojom velikom, ogromnom radošću bih vam pročitala moj predgovor koji sam pisala tada, a odnosi se, mogu slobodno reći, da se odnosi i na ovo vreme današnje. Jer sve ono što je Milivoj radio desnom rukom nekad, on danas pripoveda levom. Oktobar u Dallasu, Milivoj Mirić. Trebalo je u tim nemuštim danima pretrpeti u svom radu u oblasti slikarstva njegovu zamisao i napor, nove ideje i teme na slikama koje su ga ophrvavale, njegove ambicije i svaku zamisao koja je stvarala samopouzdanje izneti na videlo bojom i crtežom, na hladnom, za njega stranom mestu i prostoru, nepoznatom i tuđem. Adekvatan je značaj boravka u Dallasu, samim tim što je na njegovim platnima ipak postignuta melodičnost boja, uprkos prostoru, kojem i emocije i inspiracije strane i nepoznate, naneta pomalo modernistički, sa dosta energije i ličnih emocija, pokreta slike u slici, dajući svom slikarskom opusu značaj i plodotvornost boravka u Dallasu, ukorenivši novi pravac u slikarstvu, potvrđujući darovitost stvaralaštva, napuštajući, izražavajući se na taj način, naivu kao slikarski pravac. A sadržaj i tematika na platnima određivani su novo, modernističko i realističko isticanje novih, a samim tim ih pravih tema, što je u isto vreme izazvalo čuđenje svih onih koji su Mirićevo slikarstvo poznavali, prateći njegov uspon od samog početka stvaralaštva mu. Novi način slikanja i odabira već probranih osobenih tema, izniklih u sećanjima i emocijama, odlikovao se širokom vidokrugom i impresionirao izmenjenom tematikom dugogodišnje poznavaoce Mirićevog stvaralaštva i slikarske estetike. Analizirajući njemu svojstvene teme, može se doći do saznanja da je taj boravak u Dallasu načinio preokret i izmenio celokupno dotadašnje stvaralaštvo Mirićevo, u najboljem značenju te reči, dokazujući tako ideje koje je po povratku u otadžbinu nastavio da prenosi na platno, još više istakne njegov talenat koji nikada nije bio skriven. To je u stvari bio Mirićev identitet, slikovitost, boja suptilnija sa suviše slikarskih opisa, naglašavanje istih, crtež kao i uvek jasan i precizan, što dovodi do slikarskih originalnosti i otkrivanja pravog poznavanja linije i njenog i njegovog savršenstva, svojstvenog samo njemu, Miriću. Jednostavno, to je govor njegovog umetničkog dela, koje se ničim ne može osporiti, naglašavajući tako svoju zrelost i talenat u potrazi za novom tematikom. Razastirujući boje na platnu, njegov slikarski, stvaralačko-estetski i duhovni rad oplemenjuje i obogaćuje njegov novi opus, održan do danas, postajući i ostajući novi njegov idejni činilac. Dešavaju se radikalne promene u njegovom duhovnom biću i stvaralačkom istraživanju, dajući i zauzimajući značajno mesto i veliku slobodu poteza na lestvici stvaralačkog uspona i doslednost svoje umetnosti. Ravnodušnost posmatrača i poricanje svega toga ne postoji, neće ni biti. Mirić ima stvaralačku snagu i realnu mogućnost da održi. Njegova dela govore o istinitom stvaraocu i psihologiji umetnika kao takvog. Stvaralaštvo i stvaralački život Mirića u svojim razvojima doseže vrednosti vredne slave i uspeha. Sloboda njegovog stvaralaštva je deo slikarske ličnosti, života i stremljenja njegovog kao i slikarske zrelosti. Pripada generaciji koja svoju stvaralačku putanju, bitisanja i samouverenosti uznosi do samih visina, pa makako ta njegova putanja prevazilazila likovni govor boja i značaj mišljenja pojedinca, govor vremena i prostora, opstanak u nekoj ljudskoj večnosti i svojim slikarskim nagonima. Njegovim dugogodišnjim iskustvom i samo njemu znanim simbolima uspeva da na najoriginalniji način zaustavi vreme prošlo, zabeleži bojom na platnu ili akvarelom sadašnje, a budućnost načini emotivnim sklopom boja, bližim onima koji će moći razumeti vreme u kojem je Mirić postojao, postoji i postojaće. Dobroveče, dobri moji, ja tako uvek najavljujem
kad sam na nekoj promociji ili kad je izložba slika u pitanju, ovdje je i jedno i drugo. Što bi rekao naš narod, 2 u 1. Meni je posebno zadovoljstvo i velika čast što sam večeras ovdje sa vama. I ja sam danas dobio jednu veoma zanimljivu ulogu. Da vas umjesto Milivoja provedem na taj put od Bečeja preko Atine do Dallasa i nazad. Čitajući ovu knjigu, kako je napisano beleške, to je u stvari jedan dnevnik koji je toliko prebogat i prepun emocija da ja jednostavno nisam znao šta ću prije da izaberem. Ja svakome od vas preporučujem da knjigu pročita, ali izdvojio sam neke najzanimljivije i najemotivnije stvari iz ove knjige, jer Milivoje je tamo otišao iz nekih svojih porodičnih razloga, a otišao je da slika, ali sam na kraju video da je Milivoje i sjajan pesnik. I onda to jedno povlači drugo, i emocije i taj osjećaj kad odete negde daleko pa nemate dodir sa porodicom, sasvim drugi kontinent. To je bilo pre 42 godine kada nisu postojali ni društvene mreže, ni Viber, ni Skype, ni ništa drugo. I sve te stvari koje su tada bile, mogu da vam kažem da se dosta tu nije nešto ni promenilo, bar u pogledu života koje Milivoje opisuje u ono vreme i u današnje vreme, naročito kada govori o tim stvarima, ko radi određene poslove, kakva je Amerika iz njegovog ugla, kakva je Amerika preko medija koje se prenosi itd. Ja ću da krenem sa Bečejom i iz Bečeja, naravno. I kad sam rekao da krenem, palo mi je na pamet utakmica Partizan-Newcastle, kad reporter kaže ajmo Milivoje, pa ajmo na put. Očekuje me dalek put. Osjećam prema putovanju se ne menja. Osjećaj nije ništa drugačiji od onog kada se odlazi na slikarsku koloniju, recimo u Sanski most. Proteklih dana tako je i bilo, međutim, posljednjeg dana mi je teško. Noć pre polaska protekla je u nesanici. Svanulo je prohladno oktobarsko jutro. Deca spavaju, ljubim ih, srce mi se steže, u očima titraju suze. Vreme prolazi u pripremama za pokret. Jasno mi je, teško je svima. Odlazim zbog dece, zbog nas, zbog boljeg sutra, jer zaradit ću novac i kupit ćemo kuću. Idem u Dallas da slikam. Da je neki drugi razlog, sigurno ne bih išao. Polazim iz kuće, Milica me prati i plače. U grudima mi se stislo, a u grlu guši. Autobus zamiče za ugao. Isti onaj kojim putujem na posao. Milicu ne vidim preko sedišta kroz zamagljena stakla. Ostala je plačući. U mislima za tren vratiše se reči koje rekoh Milici. Čuvaj mi decu, budite dobri. Drhtim, a nije mi hladno. Čitavo to putovanje od Bečeja, prožeto emocijama, prožeto brigom za porodicom, dolazak u Grčku, snalaženje od jedne do druge agencije na aerodromu sa taksistima i tako dalje.
I taj let od Atine do Dallasa ima svoje draži, a onda dolazi i to sletanje u Dallas, u Teksasu, Ameriku, gde Milivoje u jednom pasusu kaže ovako: sunce najzad zalazi, boli me glava od napora, savladao me umor, noć je ispod i iznad nas. Svetlost grada u najvećoj meri blješti. Pita gospođu pored mene: Dallas? Yes, Dallas, odgovori kratko. Imam osjećaj umiranja. S teškim naporom rekao sebi u bradu: jebem ti slikarstvo, ovde će mi kosti ostaviti. Stojim na širokom stepeništu zagledan u noć, tražeći svetla grada, a grada nigde. Gde li ću sada? Ne znam jezik, umoran sam i gladan, a u džepu samo $12,5. I dok tako razmišljam, prekide me crnac. Taksista iz žutog taksija, koji lako iskoči iz vozila, uzevši moje kofere i bez pitanja stavi ih u prtljažnik automobila. Šta sam drugo mogao da uradim, osim da klimnem glavom i prihvatim prevoz do hotela. Na koricama rečnika, još kod kuće, zalepih nalepnicu sa adresom mesta boravka White Plaza, hotel Dallas, Texas. Tu gde je Milivoje odseo, u tom hotelu, desila se jedna situacija koja je, verujem, svakom roditelju bi bila teška, a to je da ste daleko od kuće, a tog momenta vam je vašem detetu rođendan. I u jednom delu knjige Milivoje piše pismo, odnosno u svojoj svesci piše pismo koje glasi ovako: danas je Tanji rođendan. Piše mi pismo u mojoj svesci. Obraćam se svom detetu. Tanja, rođeno moje, danas je tvoj rođendan. Tata je daleko. Ne mogu te izljubiti, niti rođendansku čestitku uputiti. Ostaduh na $2. Evo, naslikaću malog goluba, neka odleti tebi, Igoru, mami, neka vas pozdravi, zagrli cvetnim krilima, poljubi. Sve vas mnogo volim. Srećan ti rođendan. Danas će me negde ponuditi pićem, podići ću čašu, nazdraviti, svi će misliti da je njima u čast, ali ne. Čašu ću podići u vaše zdravlje. Voljeni, teško mi je, izdržat ću. U trenutku kada namenjujem reči Tanji, prenu me telefon. Javljaju mi da za 15 minuta budem ispred i da budem spreman da čekam ispred hotela. Doći će vozilo po mene, ide se na western doručak. Priredit će se na Big Ranchu, udaljenom od Dallasa, više kilometara i smeštenom na peskovitom predelu. Svoj boravak u Dallasu, pored svih tih emotivnih dešavanja, odvajanja od porodice, želja za time da se zaradi novac, da bi se kupila kuća i tako dalje, znači odlazak sa ciljem i zbog sebe i naravno zbog porodice, imao je i jedan trenutak da je Milivoje bio jedini koji je pozvan sa prostora bivše Jugoslavije na manifestaciju Dani Grčke, Italije i Jugoslavije. Bio je jedini Jugosloven na toj
na toj manifestaciji, što je naravno njemu bilo drago. A Milivoje, kako su vas tamo, Mr. Majrik, tako? Tako, Mr. Majrik. A Milice, za to vreme dok je on bio u Americi, kad je, recimo, evo čito sam Tanjin rođendan, kako ste se vi osjećali tog momenta bez Milivoje, bez glave kuće, tako da kažem, Pa kao što ste malo pre rekli da nije bilo društvenih mreža, nisu bili neki telefonski razgovori, nisam ga danima čula, tačnije 4 dana ga nisam čula i to je bilo katastrofa za mene. To ne može da se opiše, a emocije su nadirale, uništavale. Tako da sam prebrodila to na sebi svojstven način. Ali dobro, obzirom da je određeni cilj u pitanju, da je... Da, jedini je to razlog bio što sam ćutala kad je on rekao da će da ide u Ameriku, da su došli da ga traže u Beograd. I ja sam ćutala znajući da sredstava od septembra do januara neće biti ako ne odu u Ameriku. Jer je januar bio taj neki datum kad je trebala kuća da bude isplaćena, a živjeli smo u pola plaćenoj kući. Znači u tuđoj kući. I to je bilo potrebno je bilo da on ode, ja sam samo ćutala. Sada, da sam u istim onim godinama, sigurno da ne bih se složila s tim da ide. To je i Milivoje u jednom delu ovde napisao da nije bio taj razlog, on sigurno ne bi ni otišao. Ali kad ste pomenuli poziv iz Beograda, ja sam naišao na jedan deo u knjizi gde se Milivoje poznaje sa Stankom Jerosimićem, koji je bio konzul u Americi. Da. I evo, jedan pasus iz tog dela, gde Milivoje prikazuje i kakvi su ljudi, kakvi su predeli, kakav je život, ali sa druge strane i Stanko kao naš konzul u Americi mu dosta stvari tu i potvrđuje. Starci su uglancani, starice zategnute i namazane, na licima im izveštačen osmeh. Nasmejali se na ogledalo i namestili usne, pokazuju zube. Pije se i jede stojeći. Proba se garderoba, šeširi, deli se kozmetika, degustira jelo. Zamara me gužba, sedam za sto sa bojama. Sa strane sam događaja. Krupan čovek izdvaja se iz mase i prilazi. Obraća se na engleskom, ja se predstavljam. Bogati, pa ti si naš Jugosloven. Gledam slike, prepoznajem motive, a i ne ličiš mi na njihove. Ja sam Stanko Jerosimić, jugoslovenski generalni konzul u Čikagu. Drago mi je što želite popričati. Da li si ovde sa nekim, sa kim si doputovao? Došao sam jedini, ako mislite na slikare. Mislim. Kako su slike dospele do ovog mesta? Donete su ranije. Popićemo pivo, sedeti ovde i posmatrati, reče Jerosimić. Stanko uze stolicu i sede na ulazu galeriju. Ovde su najbogatiji ljudi Dallasa. Poslovni ljudi, političari, glumci, klijentela iz javnog života. Tako sam i pomislio, pretpostavio sam. Ovi boluju od želje da se pokažu, istaknu, da budu zapaženi, imaju novac. Moderno je da mlade žene idu sa dosta starijim muškarcima. Novac je moćna stvar. Ako zapaziš da starije žene idu sa mlađim muškarcima, onda je obrnuto. One nemaju novac i redovan seks. Kada je situacija da su približnih godina, jasno je da se vole i podjednakog su imovnog stanja. Na koliko imaš vizu? Na godinu dana. Ostani, slikaj, uzmi im novac, majku im. Možeš ti, a imaš društvena priznanja. Kako znate? Znam, jer da ih nemaš, ne bi bio ovde. Markusovi ne rizikuju, zaradit će
na tvojim slikama? Kako si se dogovorio oko plaćanja? Možda za procenat. Evo ti moja podsjetnica. Ako ti bilo šta zatreba, zovi konzulat, pomoći ćemo ti. Pogledaj, koliko je mladih žena sa istaknutim grudima. Skoro su gole. Slobodno se ponašaju. Možeš li ti tako nešto vidjeti kod naših žena? Ne možeš ili retko. U tim godinama razmišljaju o porodici, a kada zađu u godine, oblače se u tamnu garderobu. Ovdje sve blista od svetlih boja. Sa konzulom provodim večer, čini mi društvo. Na rastanku obećava. Sutra sam tu dok budeš slikao. Voleo bih to da gledam. Sljedećeg dana, kada dolazi to vrijeme slikanja, kako Milivoj ovdje objašnjava, dugo je razmišljao o temi, bio je od strane pojedinih ljuda i dekoncentrisan, što je sasvim i normalno za takvu jednu... I razumljivo, tako je. I on se tu u jednom momentu pita šta da slika i kaže, zatičem posetu u galeriji. Okupili se zainteresovani posetioci oko stola dok sam raspakivao platna i pribor za crtanje. Osetih tremu u jednom trenutku. Slično se Milica osjećala pre 2 godine na slikarskoj koloniji u Sanskom mostu. Pokušaj da anuliraš znatiželjne oči uperene u tebe i tvoje platno, ogradi se mišlju da si kod kuće na mestu gde je uobičajeno da slikaš. Uspeće ti, vidjet ćeš, odagnaćeš tremu i uznemirenost, setih se reči upućenih Milici. Šta slikati? Nalazim se u prostoru koji me ne inspiriše. Nisam spreman, nisam poneo neku fotografiju. Oko mene je staklo i metal, a publika očekuje spektakularni nastup. Započinjem crtež. Publika se ućutala. Osjećam poglede na beloj površini platna. Nazire se oronuo salaš, usamljen u ravnici. Izmišljam, prizivam sjećanje na salašu koji okružuje Bečej, a kada izmišljam nisam zadovoljan, sakato je to. Nema doživljaja, kao kada se, recimo, slika u prirodi. Preko grubo postavljenog crteža slikam pastelnim bojama. Povećava se gužva. U međuvremenu dolazi čovek s godinama moga oca, objašnjava. Poslat je da prodaje moje slike. Deli podsjetnice i kataloge, pokazuje albume ranije urađenih slika. Katalozi su crno-beli, dvojezično štampani na srpskom i engleskom jeziku. Prevod je radila Mučalo Veržika, radnica Fadipa, koja u preduzeću radi na stručnim prevodima za potrebne štampanja kataloga i u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Katalog navodi kraće biografske podatke. Predgovor je napisala direktorica muzeja i galerije u Bečeju Ljiljana Bukinac. Reprodukovano je nekoliko slika sa golubovima i tornjevima bušećih garnitura na kojima radim prilikom bušenja dubinskih bunara, kao i moj portret sa rudarskim šlemom na glavi. Prodata je prva slika. Miličini suvi makovi, kasirano je $950. Čovek, pomoćnik, se raduje, smatra se uspešnim, a zaboravlja da su se kupci unosili u Miličinu sliku i divili tananim travkama između uzdužnih stabljika makova. Sliku je u pratnji muža kupila jedna starija žena, zaprepašćena i zadivljena preciznošću kojom je slika urađena.
Pokazujem oduševljenoj ženi fotografiju decu i Milicu da utisak bude upečatljiviji. Sve vreme boravka u Dallasu Milivoje pominje porodicu i naravno pominje sve one drage prijatelje koji su mu ostali kako u Bečeju, tako i u drugim gradovima širom stare Jugoslavije. I u Zagrebu, tako koliko sam ja... Harali smo Jugoslaviju. Da. Harali. Tako je. Međutim, da nije zaboravio jednu dragu osobu iz Bečeja, govori čitav jedan pasus iz priče da je dan sličan jučerašnjem. Kada već pomenuh pojedine prijatelje i poznanike, prilika je da nešto i kažem. Za veliki deo mojih uspeha na polju slikarstva zaslužna je Ljiljana Bukinac, direktorica muzeja u Bečeju, pre svega što me je prihvatila kao samoukog slikara, koji iz Zagreba sa odsluženja vojnog roka doneo slike rađene na staklu sa primesama Hlebinske škole na Ive. Učila me je kako se prikuplja i čuva arhiva slikara, koja će jednoga dana zatrebati za štampanje monografija. Naučila me je da cenim svaki katalog, izložbe, fotografiju, plakat, pozivnicu, isečak iz novina u kojima se pominjem, prepisku i sve što je vezano za delovanje u javnosti. Potvrda da sam pokupio Ljiljine simpatije je samostalna izložba slika 21. marta 1974. godine pod nazivom U čast proleća, koju je svečano otvorio književnik Miroslav Antić u Gradskom muzeju Bečeja. Izložbu je propratio crno-beli katalog, obiman članak u Novosadskom dnevniku i Bečejskim danima. U trenucima koje bih nazvao vreme uspona, sve navedeno mi je mnogo značilo. Bilo je podstrek za dalje. Ubrzo zatim usledila je izložba u Žablju, u Narodnoj biblioteci, koja je pružila gostoprimstvo te se prezentovala žabaljskoj publici slikama na staklu kao još neviđenom tehnikom stvaranja. Na manifestaciji Dani Grčke, Italije i Jugoslavije Milivoje pominje Irenu Papas, jednu od glavnih uloga iz Grka Zorbe, pominje razne viđene ljude iz Amerike, iz Dallasa, industrijalci i tako dalje, ali ono što mu je ostalo najviše u sećanju je čovek Andrej Rogozinski. Prilazi mi čovek u kožnom sakovu. Zvao se Andrej Rogozinski. Obratio mi se razumljivim srpskim jezikom, rekavši da je na proputovanju i živi u Torontu u Kanadi. Pre neku godinu je kupio kuću na Jadranskom moru u Hrvatskoj u Rogoznici. Nekako mi čudno njegovo prezime. Voli našu zemlju i Arizonu, pa mi savjetuje da časkom skoknem do Arizone i uverim se u njene lepote. Nije on jedini koji mi je davao tu vrstu saveta. Sigurno je dobronameran, ali ne u ovim uslovima koji me prate. Rogozinski je seo pored mog stola s bojama. Poručio je piće od konobara Italijana. Skrenuo sam pažnju na boje, teško se ili nikako pero. Družio sam se sa Rogozinskim skoro 2 sata. Najverovatnije je da je čovek raspolagao slobodnim vremenom. Govorio je o svom putovanju po svetu i boravku u Rusiji, tačnije u Moskvi. Pričat ću u zanosu. Opisivao je najsitnije detalje doživljene na putovanju, od najfinijih jela do lekovitih trava, divio se spomenicima po Rusiji, koje su Rusi podizali iz zahvalnosti prema svojim velikanima.
Pamtio je Rogozinski retke trenutke koji se mogu doživjeti jednom u životu, ne više. Van granica Kanade putovo je poslovno. O tome nije govorio. Putovanja bi trajala i po nekoliko nedelja i osjećao se kao da je bez obaveza. Putovo je sam. Ženu nije pominjao, osim ćerku nekoliko puta. U nekoliko navrata sam posjetio veliku i lepu Rusiju, treptao je govoreći. Rogozinski je u Moskvi obilazio najzanimljivije delove grada. Nikad unaprijed nije znao odakle da krene. Znao je o Rusiji mnogo, čitajući njenu daleku istoriju, poštovao njeno umetničko blago, vidno na svakom koraku. Malo je spavao tokom boravka u Rusiji kako bi video što više njenih znamenitosti i lepote. Kako je lepo ulice nazivati imenima pesnika, slikara, vajara. Velika je to pažnja i posebno poštovanje prema mrtvima i dokaz da se ne zaboravljaju. Posumnjao sam da je Rogozinski možda arhitekta, jer je s oduševljenjem pričao o staroj ruskoj arhitekturi i njenom restauriranju i očuvanju, kao na primjer u kojem stilu je građen Kremlj. Obilazio je muzeje, galerije, pozorišta, biblioteke, prepune knjiga, a vrlo dobro se zna da su Rusi veliki ljubitelji pisane reči. Govorio je kako su dostojanstvene ruske crkve i zvuk njihovih zvona. Znao je Rogozinski da je Kremlj nastao u 12. veku, kao i to da je na tom mestu bio lovački zamak Jurija Dolgorukova, rostovskog kneza koji je inače i osnivač Moskve 1147. godine. Zapanjujuće je bilo saznanje da je jedno od zvona ruskih teško 12 tona. Interesovao se o cenama pića i hrane, hotelskog smeštaja i taksi usluga. Rogozinski me je dekoncentrisao jer sam slušajući ga slikao bez dubokog zanosa. Popili smo nekoliko sokova dok je tekao razgovor kojim smo bili zaneseni i primetivši da priča o lekovitim travama ne interesuje baš mnogo, zahvalio se na druženju i odvojenom vremenu pa otišao. Slikanje u Dallasu Milivoja je najviše impresionirala kvalitet boja, tako Milice, kvalitet boja koji oni imaju. A recite mi, sad ja vas pitam, koliko često ste se čuli ovako kad, obzirom ja opet se vratim, to je 40 godina u rikvercu. Da, to sećanje su sveže. Bez obzira koliko godina je prošlo, da. On se meni javljao utorkom i petkom. Telefonski se javljao kući, tako da smo mogli da komuniciramo jedno vreme. Lepo je to bilo. Lepo je to bilo čekati taj utorak ili taj petak. Ono kao vojničko pismo. Da, onda jednoga petka mi kaže, znaš šta, utorak se nećemo moći čuti. Ja kažem, zašto, koji je razlog? Pa kaže, dolazim kući ludo. Tako da, to je bilo nešto. Sad kad ste pomenuli dolazim kući... Plemenito, veliko, nezaboravno. Kad ste pomenuli dolazak kući, ovako polako već privodimo i kraju knjigu, ali pre dolaska kući, ja sam to još na početku pomenuo da je Milivoje, osim slikarstva i osim crtanja, slikanja, izuzetan pesnik. Pesma koju je on u tim danima tamo u Americi napisao, vidi se da je ne samo čežnje za porodicom, za gradom, nego i za državom, sa otadžbinom, za otadžbinom, i on je napisao jednu pesmu Otadžbina, da. Nakon provedenog dana, nakon slikanja, naravno,
Milivoje svoj odmor u sobi, to ja kažem aktivni odmor, iskoristio je tako što je napisao pesmu i kaže, vrativši se u sobu, pišem stihove zbog nostalgije. A potreba je došla sama, onako krišom, poklonivši mi pesmu o otadžbini. Daleka su ti polja plava, cvetna, u nedogladu njivo porana, pšenico, livado pokošena, mirišeš senom i hlebom paorskim, dunjo, otadžbino. Lasta si u proleću što raduje, roso jutarnja. Ti si mi kišno nebo i sumoran dan na izmaku, blistava suza, magla i sneg. Usne su ti reči, vrelog sunca si žar u zrelom klasu, korak si nebeski u čoveku što luta, cikorija u cvetu. Rođena pesniku za pesmu, slikaru i rataru si jesen zlatna, otadžbino moja, sin tvoj sam, tebi pevam daleka, dok crve neba zaranja u pesak. I polako dolazi taj dan kad on kreće iz Dallasa u svoj Bečej, svoj grad, vraća se svojoj porodici. Samo da već stignem do aerodroma. Vozimo se autoputem ka aerodromu, iza nas ostaje grad. Da li ću ikad više doći ponovo? Put se odužio kao da je duži u odnosu na onaj kada sam u džepu imao samo $12. Ubrzo se ukaza aerodrom, prepoznatljiva slika aviona na uzletanju i sletanju. Odjednom osjetih sigurnost. Smestit ću se u avion, pomoći će mi prijatelji u New York, će već nekako biti drugačije. Prtljag ostavljam na ulazu u aerodrom, gde overavam avionsku kartu. Prevoznik je američka kompanija TVA, iz čekaonice ima mnogo izlazaka ka pisti sa avionima. Aerodromska zgrada je kružnog oblika i avioni stoje poređani u spoljašnjem krugu u obliku zvezde. Dolazimo do izlaza broj 7. Polećem za nepun sat vremena. Upitaše me kakvi su utisci u Dallasu, kako sam zadovoljan. Napuštam prijatelje. Vrata dugog hodnika se otvaraju i sa ostalim putnicima stižem do aviona. Najavljuju se ukrcavanje. Posada aviona dočekuje putnike. Iz aviona vidim aerodrom iz drugog ugla. Oznake na avionima su različitih kompanija. 5 minuta se kasni sa poletanjem, nakon čega se avion velikom brzinom odvaja od piste. Polete smo u podne, tačno u podne po jugoslovenskom vremenu. Po postizanju željene visine i umirivanju aviona putnici na liniji Dallas-New York bivaju posluženi pićem. Po jelovniku trebalo bi da se odlučite za koje ćete jelo. Kako? Jelovnik je ispisan na engleskom jeziku. Prstom upirem u tekst iza kojeg se na nesreću krilo jelo koje mi je nije ni malo prijalo. Možda od sreće ne osjećam ukus, a ni glad. Ovoga puta, ali od Dallasa do New Yorka letim danju. Vreme je sunčano, vedro. Sedim do prozora sa desne strane na krilu aviona. Za 3 sata i nekim minut slećemo na John Kennedy aerodrom.
Od Johna Kennedyja do Atine, od Atine do Beograda, a u Beogradu Milivoje sleće, čekaju ga najbliži. Sam dolazak kući u Jugoslaviju Milivoje opisuje jer je prepoznao Jadransko more. Kaže, plavi se more, pa zgužvane planine i protegla se ravnica. Setih se one da je Jugoslaviju ispeglati bila bi veća od Evrope. Za 40 minuta slećemo. Stajni trap aviona dotiče pistu na beogradskom aerodromu. Taj trag dodira i kočenje, povlači crtu i kao da se sve sabira u jedan tren. Srce se steglo, a onda odjednom i zatitra mišlju. Da li ste gledali sletanje aviona? Na terminalu je ostalo malo putnika. Pogledom traži Milicu i brata. Oni koji se nađoše grle se i ljube. Gubim kofer u Beogradu i prijavljujem se na biro za izgubljene stvari. Nisi izgubio kofer, naći ćeš ga na carini, odgovoriše mi. Nemam ništa za carinjenje. Odgovaram cariniku kada me upita da li imam nešto da prijavim. Žurim u govornicu. Mama, u Beogradu sam, da li su se javljali? Nisu, otišli su još u 9, a vidi koliko je sada, 15 i 20. Da im se nešto nije dogodilo. Ne sluti. Ostadoh poslednji putnik iz Atine. Potopiše mi se leđa. Izlazim van aerodromske zgrade, nema više razloga ostati u njoj. Misija Amerika je okončana. Autobusi JAT-a su otišli. Putnici koji su nameravali do grada otišli su autobusima ili taksijem. Obleću me taksisti pitanjima da li ću do grada. Sačekat ću još neko vreme, pa onda idem. Ne vredi čekati ako Milice, Dragice i brata nema. Svestan sam da smo se negde mimo išli. Odjednom prepoznajem bratovljev prodoran zvižduk. Potrča smo. Oči pune suza. Zagrli smo se, Milica plače. Reči su zastale u grlu. Nema ih. Sreća je beskrajna. Nisi mislila da ću se vratiti živ i zdrav. Na tebi se vidi mojih mesec dana Amerike, izmršavila si. Zagrljeni idemo do automobila kojeg je brat pozajmio od očevog prijatelja Trive Tajkova. Putem za Bečej dotičem se preživljavanih događaja. Kod kuće nas čekaju Igor i Tanja, majka i otac. Tanja tek što je stigla iz škole. Željna su me deca i ja njih. Stižu nam Dan i Margita. On svira u gitaru melodije koje ne zna ponoviti. Peva njemu neku nepoznata rečima, one podsjećaju na meksičke, daleko je to od Meksikanaca. Pije se, otac je pijan, brat delimično, umoran sam. Pričao bih, a ne mogu do reči doći. Za večerom uhvatih sebe kako jedem hleb. Gosti se razilaze kućama, a ja nisam svestan povratka. Koferi su puni suvenira, a šta je sve od toga ostalo u meni? U rukama je siva sveska. Svemu su uzrok zeleni dolari iz nje. Prespavah deo noći, tako malo što je ostalo od nje posle razgovora. Deca ne mogu razumeti moj odlazak u Ameriku. A ja se zapitah posle buđenja, da li sam stvarno bio u Dallasu? Ili je to samo jedan san? U narednim danima sam obasut neizmernom pažnjom mojih najbližih. Ne mogu verovati da si bio u Americi. Što si se vratio?
mogao si zaraditi lovu, upoznao si jugoslovenskog konzula u Čikagu, kažeš, bio je 2 dana s tobom, ponudio ti je pomoć, ambasada bi stala u tvoju zaštitu ako dođe do neke nevolje. Brat je ležeći na krevetu govorio, bolje reći kritikovao. Brat i snaja su svakodnevno dolazili. Ležali smo preko bračnih kreveta i maštali, planirali. Imaš vizu još 11 meseci. U Dallasu si upoznao ljude koji bi ti pomogli, nudili su se. Zovi ih, vidi mogućnost da odemo. Milica neće da ide zbog dece, idemo Dragica i ja, u ponedeljak idem u Beograd. Otići ću do američke ambasade, zahtevajući i tražeći vize, idemo da radimo. Rekao si da na periferiji grada ima smeštaja, moteli, celodnevni boravak košta $30. Majici i ocu stigao ugalj za nastupajuću grejnu sezonu. Pomagao sam pri unošenju koristeći kolica za prevoz građevinskog materijala, a otac je lopatom utovarao ugalj. Posao još i ne završi smo, kad ocu dolazi dobar prijatelj Živkov Svetozar. Zvali smo ga Cvetko. Stajao je neko vreme na ulici pored gomile uglja, onda ušao u dvorište i seo na stolicu. Sedeo je tako da bi mogao pogledom pratiti naš posao i okrenut u isto vreme i prema ulici i prema šupi, gde smo istovarali uglj. Pričaj mi o Americi, zahtevao je. Pričao sam mu onako, prolazeći pored njega u prekidima, dok nije rekao kroz osmeh: jebeš ugalj, pričaj o Americi. Ja sam pokušao da vam u najkraćim crtama prikažem taj put Milivoja od Bečeja, Dallasa i nazad, ali postoji pregršt zanimljivih stvari, zanimljivih detalja, da je to nešto neverovatno i bilo bi stvarno izuzetno kad bi svako od vas pročitao ovu jednu fantastičnu knjigu. Ja kažem i beleške, i dnevnik, i putopis. Hvala mnogo. Htela sam, naravno neću ceo tekst pročitati, malo bih odužila, a naslov glasi: a stegne se nekad u grlu, zablistaju svici u oku. To je možda i odgovor na Jasnićevo pitanje o emocijama. Pa ću od polovine teksta pročitati što sam napisala kao pogovor za ovu knjigu. Milivoj Mirić u svojim beleškama, donesenim u mnoštvu stranica ispisanih u Dallasu, dopunjava često nekim na tren zaboravljenim susretima, poznanstvima s njemu ni malo bliskim ljudima, u danima zamegljenih vidika, bez obzira što se u mnogim trenucima nađuše njemu blizu, a ipak tako daleko. Pozivan je u društvu i prisustvovao prijemima najeminentnijih ličnosti Amerike, Grčke i Italije, kao i kulturnih društava Republika bivše Jugoslavije, boraveći u Dallasu kao slikar. Njen jedini predstavnik na danima kulture Grčka, Italija i Jugoslavija. Predstavljati svoju zemlju u svojoj 30. godini života na jednoj tako velikoj manifestaciji kakva je bila ova, značilo je biti u samom vrhu stvaralaštva jedne zemlje, potvrda o kvalitetu njegovih slikarskih dostignuća, jedan uspon na lestvama ka uspehu i stvaralaštvu uopšte, kao jedan veliki korak od Evrope do Amerike. Njegovom prisustvu čast, visoko istaknuta zastava Jugoslavije, koju je svojim svakodnevnim prolazom kraj nje doticao onako ushićen, dostojanstven i gord, u trenu pri pomisli da zbog njega Jarbol miluje. Galerijski prostor je bio njegov atelje, njegov čudesni svet slika, u koji je svraćala iskonska svest o slobodi, gde se rađala nadčudnost njegova stvarajući svest o nadmoći večne lepote. Saznavao da je večiti putnik i posmatrač raspolućenog sunca na horizontu. Beležio motive slika, koje su vaskrsavale i budile život u njemu pri pomisli na ona bića, zbog kojih je tu, zbog kojih u isto vreme zgasnu i plamte trenuci naziruće radosti.
Na velikim skupovima sa hiljadama prisutnih pozdravljan je glasno slikar iz Jugoslavije. Da, to je bio on, Milivoj Mirić, slikar iz Bečeja, kojeg su zaslepljivala svetla Velegrada i zamarao lažni sjaj njegove i ulice bučne i pretrpane, kao i bleštavi izlozi koji mu u grlu zastajaše, kojem dosađivaše na kinđurene dame, svojim pričama o blagostanju koji ih je okruživalo, raskalašne, raspomamljene, reklo bi se razularene kokete, te osjećaj gorčine nije je jenjavao u njegovoj duši, postičući ga na što skoriji povratak među bodljikave krune kestina divljih, rasprslih, među vidljivim i nevidljivim lukovima nebeskim, u okupanim kišom sumracima oktobra. Sva su se oktobarska svitanja i sutoni rasprsli u jednom novembarskom jutru, odlukom da povratka u Dallas više neće biti. I neće biti. Hvala vam. Hoćemo iznenađenje. Ništa, evo ja bih se na kraju prvo zahvalio Dejanu što je ovako lepo odabrao zanimljive odlomke iz knjige i upoznao nas malo sa tim danima u Dallasu. Naravno, zahvalio bih se i porodici Mirić, na prvo mesto u Milici, koja je prihvatila moj predlog da promocija ove knjige ipak bude ovde u muzeju, jer ipak je ova kuća u prošlosti bila blisko povezana sa vama i mislim da je bilo sasvim logično da ovo večeras napravimo ovde i sve vas pozivam da ne žurite kući, da nastavimo neku neformalnom razgovoru, detalje o ovim knjigama i uopšte o iskustvima Milivoja iz Dallasa i da kažem da neka magija ove večeri još malo potraje. Hvala vam. A sad postoji jedno malo... Ima jedno malo iznenađenje koje smo Milivoj i ja spremili za vas. A to je što meni Milivoje veže ovako jedna dolina. Najlepša dolina u Srbiji, dolina Jorgovana, kroz koje protiče Ibar i gde je manastir Gradac, zadužbina francuske princeze Jelene Anžujske, pa smo se Milivoj i ja dogovorili da ne bude bez pesme. Ja ću da počnem, a moj dobri Milivoj će da nastavi. Ajde. Stani, stani, Ibar vodo, kuda žuriš tako, i ja imam jade svoje, meni nije lako. Svako ću da pjevam.